سلام سلام ጋይሶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም አለን አሁንም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል። አሪፍ አፕሊኬሽን ያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ በዋይፋይ ብር የምትሰሩበት በኦንላይን ስራ እንደቀላል ብር የምትገኙበት ነውና ተከታተሉኝ። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ዛሬም ተከታተሉኝ እላችኋለሁ። ጀማሪፍ አፕሊኬሽን ነው ተጠቀሙበት ዶላር እንደዚህ የምትገኙበት ባንዴ ሁኔታ ተጫውታችሁት የምትገኙበት እንትን ነውና አፕ ነውና በደንብ ተጠቀሙ እና እንዲህ ነው አፑ። እዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ምንም ነገር ነግራችኋለሁ እንዴት ወደ በፔፓል አካውንታችሁ ላይ እንዴት እንደምትወርዳችሁት የሰራችሁት ቪዲዮ በፔፓል አካውንት ነው የሰራችሁት ደግሞ ማለት ነው። አሁን ጌም ዛሬ ነው የጀመራችሁት እስከ 24 ሰዓት ጌም ትጫወታላችሁ። ከ24 ሰዓት በኋላ ያላችሁ ብር በፔፓል አካውንት ኤክስቼንጅ ማለት ትችላላችሁና ባይቀላይ አሰልባዳት ፈየደማ ኦንላይን ቢዝነስ ይጣን ነው ባኤቱ ሚልካይ ኤስኒስ ሚልካኒስ ንንጀራ ከናፍ ያከስ ሚልኮፍታኒ ፊ ወንተን አስፊዴ ፊ ጃጃባዳቲ ረቲ ሆጀዳ አፒንሳ አፒያጃይባቲ ኖመረተን ስንቲማ ዋይፋ ወርመና ቀብደን በተለይ ዋይፋ ወርመና ቀብደን አከሰልባት ተከስቲን ዶላር ገተኒ ኮልፍተኒ ገመዱ كون كاستي وجتامي أرجعتما كناف أبي اسم فير وري كينيا توب في ماتين ماتي كينيا توب فيديو كان لا يقودا سلام guys وتشين دينا شو هلا زارين من ده تلمده متقماشوا عريف application متتقمو بس برمتاغني بات عريف application يجيلا شو ما تشالو تاكتتلون الرسي فيديو جاي باوشني كبدي فنجرا كان اتين مالك ارغتن كان اتين توچوتن كان اتين اونلاين بيزنس يوجتن يرو اما كنكا اونلاين بيزنسين نما باي جيرا نما باي ترافه دما جرا سيستم يوبكن بتلي نمن جولين وايفا منا وري قبدن حلو مسلباتي اوجي اونفا كيسن يوجتن چنت اوجي كان وجتني اتين ملكاور انديسو እና ለዛብዬ ነው ለዚህን ቪዲዮ ለናንተ ለማቀረብ የፈለኩትና እናንተም ተከታተሉኝና አብረን እናያለን። አፑ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነውና ይጣቅማችኋል፣ ተጠቀሙበት። እናንተም ቢያችሁ ላይ ላቻለሁ አካሲ ወንተ ተቆጥቆ ወልማላ ዲምና ወልማላ ከናፊ ወሪ መነከናፍ ማቲ እንታን ኬንያ ቱብ ወርማቲ እንታን ማቲታ ብዙ ነገር ነው የምንማርበት ወባኢ ወልበርሲና ወባኢ ወሊን ኦጅና ወሊን ምልኮፍና ከናፊ አካሲ ከራከነን ኡፌትን ዝራ አማ ፍገራ ቪዲዮ ኮቲን ደርባ ገራ አፒ ኮቲን ደርባ አፒ ከነስ ኤሳ አርገና ወረጀተን مالي أبي يقولي مو ورجتن أكما بيكمو بلاي ستوري جلا سيندنيتو بلاي ستوري جلا أبي كنا مفتو ما كان أبي كنا مالي أكمل ترتو جنا مالو جني مالك أرجعنا ورجتن كرا سلبا باء سلبات إن مالك نكون إسني في كفنا مودا باء سلبا تين فيدم تجري أبدي قدام كبا كنا فولمان إمالكين ولينغونا مالكين ولين قلنا كنا فانتو كيسين لما أبي كيسا سينيتو بلاي ستوري كيسينا بلاي ستوري كيسا أكما سينين أكما بلاي ستوري كيسا سينتانين بلاي ستوري كيسا سينيرو جنو سارتشيغونا بلاي ستوري كيسا يرو كم يرو سينو سارتشيغوان غونو سكونا وانتيف بلاي ستوري كيسيني سارتشيغونا مالجنة سارتشيغونا blessed ብላችሁ ሰርች የምታርጉት አከስጎተኒ ሰርች ጎቱ ዋዳ ደለጥሴ ፍቱካን ኒስቱ እሺከን ኒስቱ ጄብሌስቲ እሺከን ኒስቱ ማልጎት ጎ ጀቱኒ
Akkuma argamu isaan kana keessaa baay'eedha kan maallaqa kaffalan jedhama. Kanaaf inni sirriin kun isa kan beektu as keessa inni sirriin lakkoofsa 6 qabu. Joy Blessed Sweep King kishee jettu kanadha. Aappii kana buufaa aappii kanarratti hin cuqaastu aappii kana. Aappii kana erga cuqaastanii booda akkasiin isinii fida. Akkasitti yeroo isinii fidu install godhattu. Install kan irratti okeettu install godha. Connection keessan akka salphaatti connection inni wifi full qabdu ta'e yeroo salphaa keessatti install isinii godha. Kan koogin turuu danda'a naaf obsaan isinii jedha. Kun haala kanaan yaa mallaqa kan argattan haala kanaan mallaqa ajaa'ibaa jira. Mallaqa ajaa'ibaatu jira. Waan baay'ee nama gammachiisu jira. Naaf obsaan isinii jedha. Waa baay'ee walirraa baranna hamma kunnaa buutti persentii 50 irra gahuuf jira. Naaf obsaa. Sinin dabbariini. Asumaan warri maatii keenyaatu bintaanii keenyaatu biif maatii ta'a. Keenyaatu bituubiif beeksisa ta'a maatii ta'aati. Waliin imallaan isiniin jedha. Kanaaf waliin akka imalluuf immoo wal jajjabeessuun wal cina dhaabbachuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf haala kanaan waliin deemna. Amma naaf buusuuf jira. Konneeshiniitu baay'ee rakkisaadha. Akkuma agartan waayifaan kiyya akkuma asii argaa jirtan waayifaan kiyya baay'ee xiqqaadha. Kanaaf na eegaan isiniin jedha. Na eegaa 95 irra geessa dhibbata akkanuuf guutee amma daawwaloo gochuuf jira. Amma dhibbata kun guutee milkaa'uuf jirra. Haala salphaatiin kan itti fayyadamu haala salphaatiin kan as keessa deemnee maallaqa argachuu dandeenyu amma nu dhufe kana walakkaa kana tuqnee keessaa baanes hin dandeenya. Walakkaa kana tuqnee keessaa baanes akkasiin ishee kanaan duuba deemnee nu dhufeetti kun nu bu'eera. Ishee irratti kilii godhanna. Ishee kilii godhattu kilii gootanii kaatanii asumaanii akka itti maallaqa hojjetan baastanis isinitti agarsiisa. Karaa kamiin akka baastanis isinitti agarsiisa. Doolaara 174 tuqaa qabna sirra. Maallaqa kana qabna jechuudha. Amma $200 gootee kana exchange godhee isin agarsiisa. Akka itti exchange godhamu isin agarsiisa jechuudha. Akka $200 gootee akka itti exchange godhamu isin agarsiisa. Ammaaf kan tapha keenyatti fufna. $200 guutuuf tokkicha taphachuu qabna. $200 guutuuf tokko sa'aatii 24 keessatti exchange godhita. Akka salphaatti jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti exchange PayPal keenyaaf $99 tuqaa 16 kenneera ammas. $99 tuqaa 9 kenna ammas.